Matija Bećković, kralj Petar II. Najbolji čovek na svetu bio je kralj Petar II. Samo kad položi dlanove na kolena, skloni mu se s očiju dok ga to prođe, kaže njegov pratilac kapetan Lazarević. Dok je bio u Njujorku, svake nedelje u 5 sati odlazio je u Waldorf Astoriju na čaj s krunisanim glavama koje su se tu zatekle onih poratnih godina. Jednog od tih popodneva, na povratku s čajanke uz njujorške klisure, izbili smo na pusto parkiralište na čijem je ivičnjaku sedeo emigrant Joksim Smolović. Pošten čovek, a već propao, propio se i pomeo, lutajući po belom svetu s verom u Boga, kralja i otadžbinu. Čim nas je umotrio, poče da zakukava: ko ti je taj probisvet? Uvek nađeš nekoga da te pljačka i da ga vučeš na plećima, dobri moj kapetane Lazareviću. Da mu dam kakav znak, učinio bih gore. Pa ćuteći tonem u živi katran, a Joksim stade pred njegovo veličanstvo. Kako ti je ime? Pita on svoga kralja. Ajde reci, koliko si mu uzeo? Meni obrazi već prodimili. Kralju se spokoj sa lica ne pomera. Bio je to najbolji čovjek na svetu, samo kad položi dlanove na kolena, skloni mu se s očiju dok ga to prođe. Maši se džepa i pruži mu $20. Ti si meni odnekud poznat, kao da sam te negde i ranije gledao, kaže on onome kome se zakleo i za kojim je lutao po belom svetu s verom u Boga, kralja i otadžbinu. Ko si ti? Potroši Joksim i drugo pitanje koje su i njemu najčešće postavljali, a samo je to i znao od engleskog jezika. Kralj na to sabranim glasom i čisto srpski odgovori: idi u Waldorf Astoriju i pitaj, je li tamo Petar II. Karađorđević, kralj Srba, Hrvata i Slovenaca, sin i unuk kraljev i čukun unuk voždov? Pa, ako je on tamo, ja više ne znam ko sam.